Ubukire cyangwa se amafaranga ni kimwe buri wese muri iyi si akura afite intego yo kuzageraho, ariko mu gihe jyewe nawe tukiri mu nzira yo kuyashaka hari abamaze kuyageraho. Niyo mpamvu uyu munsi naguteguriye urutonde rw'abakire 10 ba mbere ku isi ndetse n'imyaka yabo. Kuri uru rutonde kandi uraza gutungwa no gusanga hariho utunze asaga biliyoni 342 z'amadolari. Bana nanjye rero kugera ku musozo, ndagusabye kandi ntugende udakanze subscribe. Twihuse rero ku mwanya wacu wa 10 turasanga uwo bita Steve Ballmer. Uyu akaba afite imyaka 69, akaba atunze asaga miliyoni 110 z'amadolari. Ku mwanya wa 9 turasanga uwo bita Michael Portage. Uyu akaba afite imyaka 89, akaba atunze asaga miliyoni 124 z'amadolari. Ku mwanya wacu wa 8 turasanga uwo bita Sergey Brin. Uyu akaba afite imyaka 51, akaba atunze asaga miliyoni 138 z'amadolari. Ku mwanya wacu wa 7 turasanga uwo bita Larry Page. Uyu akaba afite imyaka ikabakaba 52, akaba atunze asaga miliyoni 144 z'amadolari. Ku mwanya wa 6 turasanga uwo bita Warren Buffett. Uyu afite imyaka 94, akaba atunze asaga miliyoni 154 z'amadolari. Ku mwanya wa 5 turasanga uwo bita Bernard Arnault. Uyu akaba afite imyaka 76, akaba atunze asaga miliyoni 178 z'amadolari. Ku mwanya wa 4 turasanga uwo bita Larry Ellison. Uyu afite imyaka 80, akaba atunze asaga miliyoni 192 z'amadolari. Ku mwanya wa 3 turasanga uwo bita Jeff Bezos. Uyu akaba afite imyaka 61, akaba abarirwa asaga miliyoni 115 z'amadolari. Ku mwanya wacu wa 2 turasanga uwo bita Mark Zuckerberg. Uyu akaba afite imyaka 40, akaba atunze asaga miliyoni 216 z'amadolari. Ku mwanya wacu wa 1 turasanga uwo bita Elon Musk. Uyu afite imyaka 53, akaba abarirwa asaga miliyoni 342 z'amadolari. Iyi ni Top 10 TV. Ndagusabye ntugende udakanze subscribe, like, share and comment kugira ngo ukomeze udushyigikire. Ciao.